again, Apo, iti panagyaman may katakita nga sponsors may nga tamo masang-sango nga pasyaran idan. Mga dayo da mo. One, sapay nag-iimas ni pamirienda ta kuma. Kasati New York Heights. Ni pamirienda ta. Lagi tayo timang ka semento. Yung Eagle Rider. Eagle Rider ko lagi tayo. Langis siya ipainom ta kanya. Just kidding, Apo. Amo ni nga. Ay ko, just ko. Lagi landlandok ti Reaper. Joke lang, anyway, joke lang. Amo mi Apo nga very happy na kita nga sponsors tunggal makikita ta kami. Nakaisam dalata kat ada barbaro nga bisita from di ka muna yung lugar dito ay we have Wild Max Allison. Good afternoon kang ka. Kan 8 elsewhere talagang nga naka-online naman kita dito mga listeners tayo sa Jaya Palacio Taaw. Manong yun kablaw man niliin ng Feli Mami Ofel ken Nori nga agdengdeng kita ta agyaman ak manong yun. God bless po, it's me Karen. Karen. Asan si Gina? Karen po. Yeah. Gina. Ang paborito kong apo. Patalastas iti Jollibee dito, di ba? Oy. Naimbagal. Oo nga, makdo ko naman. Naimbagal daw manong John ken manong GM kablaw niya man daitong kan Aderson Ortega dito ay Baluarte Pro 5 nga pinpinukis na. Ano ti pukisan niyo? Pinpinukis kayo te. Dodo kilikili. Tapno ka no guwapo man. Request ko man manong jay ingkaman. It was sang earlier, yes. Siyang manong ni Ener Ortega ti Pro 5 Baluarte agyaman kami. Kapapiliadum dadaya CAO iti KPRP Pinoy Power Radio 650 AM sa Honolulu, Hawaii ni Madam Emmy Ortega Anderson mo, ginagan na. Anderson. Ata Anderson? Anderson tinagan na. Ortega mo, tepilyedo na. Ay, kasi yan. Nyaki, di mo ni ba? Ortega Anderson. Anderson. Anak, kabaliktad. Anderson Ortega mo isuna. Mga manong! Batik pinapasbasin. Close mon. Mga manong. Kablaw man aming request ko man ingkaman. Nay! Ingkaman man ay. Sa drato, kanayan ngagdengdengag. Iti programa yo. Apo, ay so ti most requested song tayo ingkaman. Okay, agya nagmaya ading nga. Ay nyo. Ano? Agor, kakanang pulula nga. Naminduha mo kami nga nag-message. Good PM po, ganda po mga bosses nyo. Wow. Di ba? Nakikinig po kami dito sa San Juan Cordon. Wow. Pascual Ramos Residence. Request po namin yung 7 inches. Salamat po. Nagmaya, tagdingag dito sa istasyon nyo. Nakikinig po kami habang nagtitinda ng barbecue. Wow. Ang ipapalot kayo man karot dito. Estela Ramos, ti San Juan Cordon. Ayan. Barbecue na unay. Yan. Thank you very much, Apo, for keeping us your company. Aglalo no, awang pala gumagatang talaga mga mayat iti agdingag iti ingkaman mga la iti uging ingkaman mga la iti pamaypay ingkaman mga la iti kastoy sungrod kabsat June ken ating kablaawa man dagiti kaduak nga agdingag iti programa yo ditoy Cascada Dominador June Josie Egay madama kami nga agdingag iti programa yo More Power kurani Wild Max Allison dinamot yung pagano yung lugar nagmayat ko maapu no naibagam dito ino sa dindo tinagapan nyo anyway. Ayan, eksakto nga naputod iti background music tayo kada iti mutanti ka nito nga itad may iti datdatlag asonata. Alayan yung aruto na po iti cellphone nyo. I-text yun, itinagan nyo, edad, lugar. Ngam, dapat umununa po iti title iti sonata. Yan, nalawag. Kati text siya po ito official text line tayo 0977-369-1552. Amin apo kot ada chansana kan mabalin nga sumali with this. Basta text kay laang ito official text line tayo. Ulidek 0977-369-1552 with your title T, kanta, name, age, and address. God, adid ting harudan. Iti datlag sonata balakan samutan strike tiayat himay sangawin na samsambit ngem hasming kas
laslasabong apagukrad iti bulan ti Abril ti ayat himay salakay aglalo no agkabaw napait makasukar anan sa kaulelong sumapul katay balong akapat patauban mo kenday tatupul mo tabayang mapanunuten tiyayat ti may sangawing aglalo nuwag dan makinaiwanen abo adamo na nga ba nga sigudon anyway akas pa nagpabanang tayo po ti literatura musika ano tingaron iso nga itid madagiti kadaanan nga tukar ka na kayo. Tagilig kag padakti ko ti headset. Agpabalaw ka no, ta-head mo ti padpadaka ako. Anan sa taulelong sumapul katay balong akapat patauban mo kenday tatupul mo habay mapanunuten ti ayat ti may sangawing aglalo nuwag tan makinaiwanen aglalo nuwag tan makinaiwanen ako talaga nga feel may kumanta po iti kataanan with a little bit of tenor style ako na naglalo kangarot apo talaga mga introduction na pala ka nag-text ha dating pagayam tayo ado ko mati umon ona ngam ti instruction mo diba umon ona di title yes naibagak tatayan umon ona di title janagan mo di age mo kinjay address mo sinuro mo gayam na yung instruction. Wala, rigat mo tanong ka. Talaga mga nalaing iti DTI na dito, di representative to DTI. Wow, ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo ha? Among to DTI? Dakil te, mood na. Dakil Team Incorporated. Okay, ngarod. Iti na nga baga po with 200 peso load is 40 years old. Ang nagkapo sa Jai. Ang ngatanan Isabella. Iti barangay na Baniked. And iti sungbat na ti ayat ti may isang ubing. Ayan. Kat thank you very much and congratulations ka ading June Fernandez. Palakpakan. Kasi pakpak na galas nga denggan. Okay, very silent aja palakpak na aja apag di pelang ti may songar. Congratulations di ko na lang. Ngim no ni father ko mga Steve Monarte agi sound effects anak ko na palakpakan natin. Palakpakan. Plak. Twing. Ayan talaga mga all ears. Amom no agmismisa ni Father Steve all ears nga talaga mo titi parishioners. Madlaw ko darabi and then urahin na nagijay ibatan na nga sound effects, di ba? Nagmayat. Kung na tayo ni Jesus kiti rumwar ki kwing kunana nagsilaw kwing. Wow, the sound effects na. Hello, Father. Good afternoon. Kata kayo amin na po dito sa San Roque Parish as well as kiti-kiti adita kumbento. Oo, syempre. Kan apo nagina masetas nga parparayag na 3,800 pesos. Edi kwan, binawi na mo lang
380. 380 pesos kaya po talaga nga uso mo ti masetas nga kasi na dati kasla fortune plant nga kinulot-kulot dati sa ti bulong na ti kamo man no apay nga dita man ti uso nalpas man ni ti gong mamela iso nga ni bakagku ag pirong man nagbiro kunti nakulo nga fortune plan pampanunutin na bigili nga takawon na dyan mo mula ni father ay may torturugan na niya joke lang ako talaga kursunada na mo ti tegbas masetas ni nahilig ti masetas kasta mga talaga iti talugading iti Ilocana kat no iti balay mo o masetas na ay awanan kasla kala transfer kasla kala nagapo di jay pocha nagtransfer ka iti do pa lang aldaw mo kasi taong pela mulam kasi kumati arig na ngam no iti hardin mo iti sabsabong wow orchids kasi orchids iti dara-dara oran niya dagita nga bulbulungon aba-aba magiging kalkalat-kat pa kat pariyak siya. Malimot. Kaya nangasawa na ka nagagot ka ngagtagi balay. Tamatari patong ti ag. Masetas. O rin na nila kayo mong tumula ti para sibog. Mga baon kas dyan. Sibog ka no? Aksip sibog ka mo no tatuma. Nagsisiyar ka. Almatam. Sabali ma. Ilang mga idol FDD happy Easter kanyayo kat intero nga dumdumngeg kanyayo. Ana, intero ka dumdumngeg kanyayo. Kasi ko na kan ti intero ko na nga dumdum. Ken ti intero nga dumdumngeg kanyayo. Aday di bagbagati, bagbaket idi una. No kastoy ka no Domingo Pasko kat masapol nga gisidakay iti karne. Tapnohan ka ag tuleng. Wow. Isumbat lang nga datol-tuleng ko. Kaya nang sa apon, si Kapay, Diyos ko, sariwa nga karni, naghilig ka iti sariwa ka amil, amulat nga, nahilig ka agpulpulutan. Sa bali mo, apa kita anak ti pasikig. Ha? Nahilig ka agpulpulutan ti sariwa nga karni ni ka Emil, amumsa. Ilambong nalatang siya? Sa diwa as in. Apan gislaw taraw sa mangala iti karni. Diniluton? Nalulutuan nun. Ikan na ti asin. Tapos ito naman nga isuna ang matikuan na agtil mo mo tigaas iginalo po nang tibagsin na. Anyway, deta nga talaga ti pamati na giti papakat iti no kasa nga Domingo naka talaga nga aksida kayo nga aksida ti karne and no Sabado mat inunaan na agsapa ka nga na rin aglagto kat ano tumayag ka kano daksang kasa tadagiti papastor kat handa naglalagto iti Sabado Gloria iso nga nagpatinggada lang iti forfeit. Ngarud, kapot na mapagsasalitaan tayo iti mula ka Aruba, kagati babae nga damas masetas na kuna na dati kansyon, taripatum kano iti mula. Tano, once apo nga nakiltay data, wino nagkuribot. Satak na, nagkuribot yan. Eh, no, nagkuribot ang nga mula, nag-awanan. Iso nga dapat nga. Ay, asi pa yun. Taripatuan iti mula, kasi pa ng taripato tayo, kadagiti babae. Ayan, aywanan tayo ita. Tapayaan tayo, agas la itlog. Itlog telodi. Just kidding. Tukak.
blawak man, nagiti kakaduwak, may Eucharistic minister, kininang ko nga Juliet, kininang itang, nga naisang uredo trabaho na kasandro kay kini, iso aminin, wala na ni Kuya Albert Valderamos. Yes. Good afternoon, Ka Albert. Kastati kaiyarigan tay ilalaen apalasang di mo liwayon ketimet sardayan at hari patwen ken aywanan di mo lailalaen di mo sardayan at hari patwen tanong liwayan mabalin nga iti apagdarekman ket madadael ket madadaelen tirubos na din tul sumublin ket iti santak na akuri batengen ket ni nagmulay asi payen ket iti santak na akuri batengen ket ni nagmula ay asi payen. Dito karda po, iti yung muna pa sa programa na puluan at da kami manan dito lang nga po 97.7 Sweet Radio, Nagsam It! Kitag subliya po iti FDD, kalpasanti sa magmamanu, apalagi